Yes, amahoro rero y'Imana nakomeze kubana namwe aho muri hose yaba bari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Nk'uko rero mumaze kumenyera, uyu akaba ari umwanya w'amakuru agezweho, aho rero tugiye kubabwira ko Perezida Paul Kagame ari kwibaza rero impamvu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yikoreza umutwaro u Rwanda. Yes, Perezida rero Paul Kagame aribaza impamvu leta ya Kongo Kinshasa idacyura rero impunzi ibihumbi ziri mu Rwanda, ahubwo rero igakomeza kwikoreza umutwaro u Rwanda, ndetse rero agaragaza aho abarwanyi ba M23 bavuye mbere rero yo gutangiza imirwano muri Kongo. Yes, Perezida rero Paul Kagame yavuze ko umutwe wa M23 ugizwe n'abaturage ba Kongo, ndetse rero ko kuba bari kurwana n'ingabo z'icyo gihugu cya Repubulika rero Iharanira Demokarasi ya Kongo atari uko rero bakunda intambara, ahubwo ari guharanira uburenganzira bwabo. Ati kuki rero bari kurwana, kuki rero dufite impunzi zirenga ibihumbi 100 hano mu Rwanda bavuye muri ako karere, ati kuki dufite impunzi hano, ati nuko u Rwanda rushaka impunzi rukaba rwarazihamagariye kuva rero muri Kongo kuza hano mu Rwanda. Ati kuki M23 iri kurwana, ati nuko bakunda kurwana. Yibukije ko rero nubwo abagize umutwe wa M23 umunsi umwe babitwa abanyekongo, undi munsi rero bakitwa abanyamahanga, bidakuraho rero ko ari abaturage b'icyo gihugu. Irwano riri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ushaka kuvuga ko abantu bari muri iki cyumba batazi uko byatangiye naho byatangiriye. Ati imirwano rero yatangiye mu myaka myinshi ishize, ati abantu rero bari kurwana ntabwo baturutse mu Rwanda. Ati mu gihe rero byose byatangiraga, cyangwa rero igihe batangiraga imirwano yose, yunzemo kandi ko umutwe wa M23 ukomoka rero muri Kongo, ndetse rero ko na bamwe mu bayobozi bayo bari barahungiye muri Uganda, batigeze rero bakomoka mu Rwanda cyangwa rero ngo bahave bajya kurwana muri Kongo. Ati kuki Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idakemura rero ikibazo cy'abaturage bayo, ati kuki rero cyahindutse ikibazo cy'u Rwanda, ati kuki bashobora kutwikoreza umutwaro, ati kuki batavana rero ibihumbi birenga 100 by'impunzi hano, ati mubajyane mu rugo. Ngayo nguko. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka rero dusubikiye amakuru yacu y'uyu mwanya. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugiriraho ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.